Mai kuwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak tun rei net lau mai tun riu tere. Asai December teri kenai kum singnei na treat na pungu. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper King in Sam the call. Tamenglong December terikat. CM's Lyric Haimin Nashi program bang kau Don Bosco Higher Secondary School Tamenglong Center kau 6 months remedial coaching kasau bang mai insam na nun kang study materials asai insan patkan the. Study materials insan patkan mai mung kau tai. Gang mai Guikhanliu MCS Joint Secretary Minority Affairs and Program Division MOBEDS Re Chief Case Lau Kane Chungle Mang Kipken MCS EDM Tamenglong Re Function President Kumna Saluddin Khan Joint Director Minority Affairs Department Manipur Riyajuddin Sa MPS STPO Tamenglong Muhammad Alam APO Mobates and Scheme Officer Coaching Program Kani Muhammad Yunus Ali Executive Engineer MOBEDS Kani Re Guest of Honors Lau Kane Kamung Khotai Chief Guest Function President Kani Guest of Honors Kani Kuwaitri Insam na nun ta katiu lau may lat sa lau gai kani kumna Francis Attili Principal Don Bosco Higher Secondary School Riki Not Address Lau Kane 6-month Remedial Coaching Center Khotai Class 8 Kori Class 10 Khau kuba may insam na pekadrik siruk daw rikasaw ba mi Khotai Class 8 insam na re ringu na khat Class 9 re ringu na tachat kani Class 10 insam na re ringu na khat coaching khotai kasaw ba mi 6-month Remedial Coaching Khotai Maths Science kani English hai insam law ba mi Coaching Khotai Pretty Lam Institute Christian Grammar School Model Village Government High School United Builder School Don Bosco School kani Tamenglong Higher Secondary School tong insam na nun re kwang kasaw ba mi New Delhi December tarikat December tarikat nung Parliament ng winter session kahaw may tingmi Manipur Goods and Services Tax Second Amendment Bill kumsing na treat na pong Lok Sabha ka paso kante Union Finance Minister Nirmala Sitharaman Roy Manipur GST Ordinance President's Rule lung ka issue sa laukan may tay lindat kang bill tay introduce na paso kanto ngi kumna Parliament session tay Krishna Prasan Taniti Telugu December ti resign na tatkay kanto ngi Manipur February 3 root na kutum kum singne ni treat na pung khotay rui President's Rule bang ka bambam tongi kum na mitong amendment hai rui National GST framework le insam na tatkay bam ni kum na mi hai rui traders kani consumers kang gang mai lataw ni the tuna Sitharaman rate sa kane Tamenglong December tarika Bamgai Zang Baptist Church New Church Building Committee rui fundraise kang kasiam tri lau mai Zaingwang Beach Bamgai Zang December tarikat kau Amy Kamson President Rongmei Nagalu pom Tamenglong longlen rui inaugurate lau kanthe Zaingwang Beach kau tai New Church Building Committee rui dui ru kau kai floating hut kasiam lau na tourist nun rui guang na bam khan lau khang ta lau ba mei committee ton cham thelai na mi tong beach kau kai na kagan lian lau ni mai nun khang entry fee nai ra magi tiki free will donation sunati lau khang entry gate kau donation box sai lau bam pani tina ti thai kane Zaingwang Beach Bamgai Zang December tarikat kau inaugurate sukan may mung khotai Guikhanliu Malingmei host voices unveil rika mung dai zai lau kani G Rapan Pastor Bamgai Zang Baptist Church rika bam tai raguang khau kat gut lau na kalum lau kani inaugural program tai loi kai mekan kau beach volleyball tournament ni tatkai kani Tamenglong December tarikat bu ka hau mai ting mi kau Longba Baptist Church Men's Society rui church tuang nai la mai Christmas luan rik secure na charuk tak mai suna ngai ni mai ngai thiu suna National Highway tamru na chanai kau tat kalubang mai guai khang ngai cha khadni tu zang mai puat insa ti tu ti zang launa Christmas song greetings mai guai khang ti lau kane ngai cha ti zang mai tai lau thuan khuang pung khori ka hau na ting zin khuang padai ngan tat kai kani kamung tai Longba Baptist Church song associate pastor Reverend Gaanphiu rui kalum lau na tatkai ka hau kan tuange Tamenglong December tarikat Pensioners Association Tamenglong and Noni rui Advent Christmas December tarikat kum singe ni treat na pung khau Jeff Gospel Hall Tamenglong headquarter khau tatkai kan the Advent Christmas mung khau tai di cha mang pa mai retired Deputy Commissioner Tamenglong rui speaker sulau kani kumna Digo Mangpan may service tuan day zai lau kane. Pensioners Association members kuay kang Reverend Dr. Namsaday ka may pastor TBC ragwang sohiam na lau may kan sinsu lau kane. Infal December tarikat Manipur government rui December tarikat ka step intuk may sintaw na internally displaced person nunta rehabilitation kani resettlement tan hay katup milung kaw loylaw kang state level kani district level committee forms lau kante. Government official tuang statement hilay na government rui IDP strong issue hai loilaw khang lungning gut na tan subam the tu na sa kane government decisions tai kokomi le IDP 3 December kum singe ni chi na pung lungkhaw kanyu ka hangwang dat na lungdat khang government khaw agitation azu tat gut ni the tu na ti thai kan metang sin thau kan jong committee kathan ka siam kan me khaw tai state level committee khaw chief secretary chairman su kane kum na
Commissioners of Finance, Home and Rural Development and Panchayati Raj Kani Special or Additional Secretary Kazao Kane District Level Committee Khori Deputy Commissioner Re Chairman Sukani Kumna Project Director Re Additional Deputy Commissioner Re Convener Jila Parishad Tuan Chief Executive Officer Kani Concerned Subdivisional Officers Kazao Kane Guest Jam aside December tarik kanai kum singai ni chui na pung khaw tarik ru na khat September khori tarik chui na kanai September kum singai ni chui na pung ngan guest booking sulau mai serial number ching suruk phai ta sa rik sanai na chanai khori serial number ching sanai phai kha rik sanai na churuk ngan khang insan puni Tamenglong ting nai lon ngan bu tarik kanai kum singai ni chui na pungu lau chuan muak na ye kalan ting sin nai na ye singbang muak na ye ngan bu tarik kathum kum singai ni chui na pungu lau chuan kalan ting sin nai na ye singbang muak na ye Mai ku kwai na king in sui na king lau mi khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rek ngan ma nga thon ku wei asai khang tu cham hai khori ngan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei